мо шунидем ки зиндагии шуморо вайрон карданд. чанд дӯстама гуфтаянд ки бо вай нагард, вай ба ёшиш шавҳараш дошт. ман ҳамин қадар мегӯям ки ман шавҳари касеро надуздидам. яъне ки шуморо ҳам тӯҳмат мекунанд ки зиёдтар менависам. боз ҳолатҳое буд ки дар раҳ мегузаштам, ана ҳамвай мегуфтанд. хаб мекардам. ба хотири чӣ? Ба хотире ки хаб мекардам ки аз наимҷони сайдалӣ ҷудо шудед, рост аст? дар ҳамин ҷо ҳаст, агар ки хоҳем голашро нишон медиҳем. ба мо хабар расид ки Фараҳноз ба бемории ҷиддие гирифтор шудааст. замону давр худ айбе надорад, ҳама айби одамон аст. якбора дашному ҳақоратро шумо чӣ гуна қабул кардед ва ҳамон рӯзҳо барои шумо осон буд зиндагӣ? хушхабар барои бонувон ва модарони азиз. Мадина Бону барои шумо як пешниҳоди хуб дорад. Кадоме ки мехоҳад ки дар Фаберик аъзо шавад, худи ҳозир регистратсия кунед, соҳиби 100 сомонӣ туҳфа мешед. баъд як чизгаро нагуфта намонам ки Мадина Бону худаш дар муддати 3 моҳ ба зинаи директорӣ расидааст. шуморам ёд метиҳад ки чӣ хел дар муддати кӯтоҳ ба зинаи директорӣ расида ва соҳиби 150 000 рубл маош гардед. синни сол фарқ надорад. ба шумо ягон намуд вақти зиёдатитона сарф намекунед. дар як рӯз 1 соат ё 2 соат вақти хутона мегирад ва соҳиби даромадҳои калон мешавед. ва як чизгаро нагуфта намонам ки шахсоне ки худи ҳозир аз канали Меҳробпро медориянд муроҷиат мекунанд, регистратсия ки кардан 100 сомон бонус туҳфа мегиранд. марҳамат муроҷиат кунед. ин шанса айдаст надиҳед. шанс бениҳоят шанси хубай. дар муддати 1 моҳ ё 2 моҳ маоши калон мерасен. як чизгаро нагуфта намонам ки ин Мадина Бону худаш дар ҳамаи ширкати Фаберик айни ҳол директор ки ҳаст, тамоми нозикиҳои кора дар муддати кӯтоҳ ба шумо мефаҳмонад. боварӣ дорам ки дар муддати кӯтоҳ шуморо мисли Мадина Бону директор мешавем. барномаи мо унвон дорад овозаву овоза дар кӯча гапи тоза. меҳмони нашри барномаи мо агар шумо фаҳмед кист, пас ба ҳамон овозаҳое ки то имрӯз дар дасти шумо пайдо шуда буд ва як ба саҳифаи шахсии мо равон карда будед, аз худи меҳмонамон пурсон мешавем. як саломи гарм нисори якояки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. инак боз дида ва дидор ҳастем. дар шумо ва дар барнома ҳастам Рустам Азимӣ. меҳмони барномаи мо ҳастанд Фараҳнозе ки метавонад дар YouTube ҳамеша бо барномаҳои ҷолиб, дар Instagram бошад бо анамон роликҳои тарбиявӣ ҳамеша диққати мардумро ҷалб созад. аввалан хуш омадед. ташаккури зиёд. ва фаромӯш насозед ки аудиторияи мо шуморо зиёд дӯст медорад. ман аввал салому дуруд мерасонам ба ана ҳамин мухлисони шумо, ба мухлисони худ. хеле миннатдорам ки маро дар барнома бори дуюм аст ки таклиф мекунед. ташаккур. мегӯянд ки аудитория ки шуморо қабул кард ва саволҳои эшон ки ошкоро посух гуфтед, хоҳ нохоҳ рӯзе боз шуморо хоҳиш мекунанд ки меҳмони барнома созем. аз он ки даъвати моро пазируфтед бисёр миннат дорем. ташаккури зиёд. Фараҳноз, пеш аз он ки барномаро шурӯъ кунем, аввалан мехоҳем ки бифаҳмем чӣ ҳол доред? худо ба шукр хубам, аҳволам хуб аст, зиндагиам хуб аст. шукри худованд. азбас ки барномаи мо овозаву овоза дар кӯча гапи тоза унвон дорад, мо қарор дар даст дорем ки ба саволҳое ки мехоҳем посух гирем, вале баъзан метарсем ки ба шумо сахт нарасад, аз барнома қаҳр карда наравед, дашному ҳақорат карда набароед. ба ҳамон хотир мехоҳем ки мулоим карда аз шумо пурсем. мо шунидем ки зиндагии шуморо вайрон карданд. ман касе нестам ки бояд мардум аз паси зиндагии ман шаванду зиндагии маро вайрон кунанд. мо ба ӯ дараҷаи ҳоло ман нарасидам ки бояд ана ҳамин зиндагии ман дар забони дигарон бошад. як дӯсти хонаводаи шумо ба мо иқрор шуд ки аксҳои Фараҳнозро, мақсад ки дар роҳ бо касе хандида суҳбат карданошро ба шавҳараш мефиристондиянд ва ҳар лаҳза мехоҳанд зиндагии шуморо вайрон кунанд. аз ин чӣ мегиранд? ростӣ медонед акай Рустам, ин ҳамин гуна суханҳо, ҳамин гуна видеоҳо дар кадом маврид бисёр ҳастанд. вақте ман ягон чизро пост мегузорам ё ин ки бо ягон нафаре ки ролик тарбиявӣ мекунам ё ки дар ягон филм нақш меофарам ё ки бо ягон кас, ин кори ман ҳамин аст. ҳамаро зудтар савол медиҳанд ки шавҳари шумо ҳамон аст? мисле ки шубҳа доранд, кофтуков мекунанд ки шавҳари ман кӣ ҳаст. вале агар мухлисон маро дӯст доранд, маро қадр кунанд, бояд маро тамошо кунанд. ба оилаи ман, ба шавҳари ман ҳамин қадар мегӯям ки ман шавҳари касеро надуздидам. яъне ки шуморо ҳам тӯҳмат мекунанд ки зиёдтар менависам. як бор шавҳарта бумон. баъд якчанд чизо ки посто мемонанд, яке умуман дар лаҳзаҳое мешавад ки ягон поста маъқул мекунӣ, мемонӣ дар сторисед. бо чо кард? қад шавҳари ҷанг шидагӣ? бо чо кард? баъд бисёртар як нафаре ки мо зиёдтар видео мекардем, шавҳартай ҳавай? шавҳарат кадоме? як бор сурати шавҳарта бумон.
بعد هر کس به صورت هر کس روان میکنن که دخترت به همین مانندی داره، پدرش همیه. مرا خنده میگیره، میگم که آخه همین چی تو میرسه باید شوهر مرا بینه نبین. نه که ما با شوهرم در کوچه ها در فقط هم که انسان پوبلیک نیستن و یا نمیگذارن نمیخواهن که در پوبلیک باشن. به همین خاطر یک چند مرتبه بود که در راه یک جا میرویم با کودکمون، چندی مرتبه عقیمون صدا اومد که انا شوهر فرهناز به حضور میبره میگه التماس تا عقیب بیا ما خودمون پیش میریم. و یگان جکره من پیش میرم که و یا عقیب میگه چند بارش نویدو میگه که تلفناشو نمیگیرن شوهر فرهناز گفته میگه. به همین خاطر میگه تو بربر نه یا که چیز نبره در اینترنت نبره. بار عصبی شده به خونه آمده بود که از روی کدام یک نواره یا اینکه رولی که شما رو سرزنش کرده باشد حتی دست برداشته باشد؟ راستی یک مرتبه دست برداشتگی نیست، فقط یک مرتبه یک رولی که من به نهایت عصبیشان کرد. من خودم از این خجالت شدم. راستی هنگامی که در سر دسترخوان بودیم، هر یک رولی که من میپردم، هر یک پستی که من میگذارم کوشش میکنم که اول تماشا کنم و حتی بعضی وقتا خواهش میکنم که لایک گذار نمیگذارم میگه برای که من معقول نیست میگه همیشه که کدومش که معقول شد به گفته من لایک میگذارم. یک رولی من به نهایت خشمگینش کرد هنگامی که در سر دسترخوان شدیم، هم رولی که یک چند نفر روانش کردن. بعد در اومد سرزنش نکرد، فقط هم قدر تلفن به رومان گفت که بین گفت من در روان میکنم که در کدام رولی بازی کردگی. گفت همین در شان شرف تو نمیزه گفت، همچون یک مادر همچون یک زن شوهردار گفت برای شما نمیگه. اگر که انتخاب کردن کس تا دوست میداری، یک رولی که با جامعه منفیت بیاره بود مردم تو را دوست داره قدر کنن و بدونن که تو زن شوهر داری. ایخه رولیکایی که تو بازی میکنی همچون عشق ورزی و همچون چیز برای شما نمیگه. گفت فقط همین قدر گفت. من خب کردم گفتم قبول گفتم و همراه ای سایتم او دلیت کردم. اگر زیادی پادپیسچکان در سامانه اینستاگرامی ما باشن، اگر هوایده خوب میدونن، شما هم شاید بدونن گل قتیما با من رنجیده رولیک کردگی بودیم. همین به حد سختشون رسید. من فکر کردم که سختشون رسیدگی بود و من گرفتم همراه سامانه خودم نگفته بود که او دلیت که من گرفتم او دلیت کردم که یکی اگه موزه که خچ در آینده تماشا کنم فهمم که من او دلیت کردم. به همین طایفه آدمونه که میخوان زندگی فرهناز رو آرام کنن چی گفتن میخواد؟ زندگی ویران کردن ما در دست یگان کس دیگر نیست، تنها در دست پروردگار است. من زندگیم را دوست می‌دارم، عائله‌ام را دوست می‌دارم و نمی‌گذارم که یگان کس و این خوشبختی آرامانه من چشم بدازد. فرهناز یک سوال است و بسیاری ها اگر پیشنهاد کنیم شاید چی میگن ترس هر روز فرا میگیرد یا اینکه زبانشون میگیرد. من میخوام شما آشکار گپ زنید. فرهناز کی بود و کی شد؟ فرهناز یک دخترک کوشش کن، یک دخترک که حرکتش انا همون آرزوهایش در دلش چقدر که بود، هر یک هوس و آرزویی که در دلش داشت و کوشش کرد، حرکت کرد، مهنت کرد، به آن همان جاده آمد رسید. تشکر. از نعیم جان سیدعلی جدا شدید، درست است؟ نه، ما با اکای نعیم جان فکر میکنم که هیچ وقت جدا نمیشه. برای که آن کس من دا اکم هستم، مثل اکمشون میدونمشون و فقط یک مدت برنامه میدانینه خاموش بودن، همه را همه سوال میتن. میگم خدا خواهد یک درست پس باز برنامه میدانینه رو باید شروع کنیم. در یک جا نشسته بودیم همراه دوستان و همونجا گپ از زبان شما برآمده بود که حتی ما رو تهمت کرده بودند که گویا با نعیم جان چه مناسبتی داشته باشیم. همین رو میخوام پورتر فهمونید. اکای نعیم جان برای من اکا هستم. من با عائله آنها مناسبتی صمیمی دارم، با همون همسرشان، با پدر و مادرشان، همه عائله آنها زیادتر رفت آمد دارم. هر کسی که ببیند این رو میفهمد که ما مثل اکا و خواهر هستیم و مراتبه تا حال نشده است که مرا فرهناز گفته صدا کرده باشد، که در اینستاگرام گولش کرده باشد که زنگ زده فرهناز گفته باشد. در همین جا هست اگر که خواهی ما گولش نشان میتیم، خواهر ما خواهر جان فلان وقت از شامکای شوهر اجازت میتی، شوهر اجازتی همین وقت مانیم، یا که اگر وقتی که شب ده باشد خواهر جان ما برنامه قطعی نمیکنه که شب نمیشه یا که شوهر اجازت نمیتی. اول شوهر اجازت گیر، بعدا خواهر جان فقط گفته گپ میزنن. یگان وقت بعد فرهناز خواهر میگن. این تهمت رو کی برآورده بود؟ راستی من این تهمت رو در کامنتاری زیاد خواندگی بودم که میگن پس گپ نمیگردی بود که حقیقت همین خیلی است که
мо ака ва хоҳар ҳастем, мисли ака ва хоҳар ҳастем. медонӣ ё не идома меёбад ё ба ҳамин барҳам хурд? як ди набуд ба фикрам. Акаи Наимҷон дар голоси Инстаграм гуфтанд ки Фараҳноз худо хоҳад рӯзҳои наздик ба рӯзи чоршанбе, мумкин пагоҳ ё рӯзи дигар, ба рӯзи чоршанбе гуфтанд Шардил омад, барномаи Мейдонёнеро шурӯъ мекунем. Фараҳноз, аксарият аз шумо шикоят мебаранд. Чаро? ба хотире ки ман ба ҳар як вохӯриҳо намеравам ва ҷавонои мо зани сабукборро дӯст медоранд ва ман зани оиладор ҳастам, бо ҳар кас намехандам, бо ҳар ҷо наменишинам, бо ҳар як мардҳое ки бегона ҳастанд ё ки ҳамкор ҳастем, ман зиёд намехандам ва ҳар куҷое ки меравем, ман вобаста ба ҳамон корам меравам ва зудтар кӯшиш мекунам ки мегӯям ки зудтар ҳамон лаҳзае ки ман дар корӣ ҳастам, аз маро гиред, маро ҷавоб диҳед ки ман кӯдаки майда дорам, шавҳар дорам, шояд аз ҳамин сабаб ки маро дӯст надоранд. ба мо гуфтанд ки Фараҳноз чӣ қадар духтари ҷангара аст ва агар ки ягон чӣ пурсем зуд оташин мешавад. Магар асабият? Не, ман асабӣ нестам. Ман аз кадом суханҳо зудтар асабӣ мешавам ки ноҳақ ҳарф мезанам, баъд ман зуд асабӣ мешавам. Вагарна ҳар касе ки бад аст аз чеҳраи ӯ маълум аст. Ман бизар мардум чӣ гунае ки қабул мекунанд, қабул кунанд. ба мо хабар расид ки Фараҳноз ба бемории ҷиддие гирифтор шудааст ва ҳамин бемориаш ӯро афгор кардааст, яъне ки рӯҳафтода кардааст. чӣ беморӣ шуморо азият медиҳад? шукри худои меҳрубон, шукри парвардигор, ман аз ҳеҷ чиз шикоят надорам ва агар худованд дарде ҳам бидиҳад, давоашро ҳам медиҳад, ман аз ягон дарде шикоят надорам. аз он рӯзе ки ман модар шудам, ҳатто дардиҳои худро фаромӯш кардам. ва захмҳои гузашта пурра аз байн рафтанд? пурра аз байн рафт. ҳатто дар ёд намезанад ки чунин рӯзҳо буд ё набуд, дар ёдам нест. Барои ҳар лаҳзае ки хандаи духтарро мебинем ё ки ҳар лаҳзае ки баром як табассум мекунад, як нағмаи нав баром мекунад, рӯз фикр мекунам ки ман айсари нав ба дунё омадагиам. наздикони шумо қоилӣ шуда буданд ки агар ба ҷои Фараҳноз нафари дигар мебуд, аллакай худро аз байн бурда буд. замони он чунон дар пастӣ зада буд ки касе дасташро намебуд, касе дар бараш набуд. дар ҳақиқат вазнин буд ҳамон рӯзҳо? бале акай Рустам, лаҳзаҳо беҳад душвор буд. ман ба наздик як ғазалам хонда будам оиди ҳамин чиз. Хондам ва пешниҳод карда будам ва як агар диққат карда бошед, як чанд қа пеш як шабона ман пост гузоштам ва навистам хело ки ногаҳон ҳамон видеое ки ман дар ҳамон лаҳзаҳое ки танҳо будам ва дастамро ҳеҷ кас намегирифту фикр мекардам ки ҳама бори гарони зиндагӣ, тухмат, таку танҳо монда будам ки як духтари хело ҳам ҷавон ки дар як торикӣ мондагӣ буд, бояд дасти онро бигирем ва оянда ӯро қадам бизанем. Танҳо будам ва ҳамон видеоро кардаму хондам ва аз таҳти дил дар ҳамон видео гириста будам. як шабонгоҳ духтарамро хоб кардам дар Гобарабад, ҳамон ютубро сайти худамро тамошо доштам ки ногаҳон ҳамон видео баромад ки қиссаи дардноки Фараҳноз. дубора гӯш кардам, ҳамон лаҳзаҳо ба ёдам омад. ба хотири чӣ ба ёдам овардам? мегӯям ки инсон то гузаштаеқча агар ба ёд наёра, боз ояндаеқча сохта наметавонад. барои бозам қувват гирифтанам, ба хотире ки бозам ма нишон битим таслим нашим, барои ҳамон нафаре ки дар бари ман буданд ма бозам нишон битим ки ма тонистам айзан бо хубтар шам метавонам. баъд навистам дар Инстаграм ки ма барои ҳамун занҳое ки мегӯянд ки намешаваду бебахт шудаму ноумед шудаму дигару дигар ки мо дубора бархеста наметавонем, ҳамонро гузоштам ки замоне буд ки ман инқадар танҳо будам, вале бубинед ки аз байн 4 сол гузашт. имрӯз аз дуриҳо ман менигарам, мегӯям аҷоиб рӯзҳо буд ки худованд шукр ки ман ҳамин рӯзҳоро доду бар ивазаш як зиндагӣ обуду, як фарзанди солиму солиҳаро барои ма дод. Фараҳноз, он замон дашном, ҳақорат, умуман туҳмат чун борони баҳорӣ аз сари Фараҳноз мерехт. чун шумо дар авҷи шӯҳрат будед, ҳама рӯза барномаҳои шуморо мардум тамошо мекарданд ва шуморо бо либоси анъанаи миллии тоҷикӣ дӯст дошта буданд. яку якбора дашному ҳақоратро шумо чӣ гуна қабул кардед ва ҳамон рӯзҳо барои шумо осон буд зиндагӣ кардан? замоне ки ана ҳамон туҳмат, ана ҳамон қадар ки шумо гуфтан, лаҳзае буд.
نه که من کوشش کردم که در آن همون قدر آوازه‌ها و تهمت‌ها واکنش نشان ندهم و کوشش کردم با صبر با آن همون گذشتن وقت کی بودنی خود را اثبات کنم. اگر من همون لحظه واکنش نشان میدادم مردم مرا از این هم بدتر قبول میکردن. شاید کرده باشد که اینقدر واکنش نشان داده ایستاده است و آن همون لحظه ها صبر کردم و اثبات کردم که من تا چه اندازه کی هستم و برای شما اثبات نمایم و خدا شاهد است و مردم شاهد هستند که صبر کردم. امروز هم وقت هم صبر حقیقت را آشکار نمود برای مردم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که از خط سرحد یعنی از گرانیتسا بگذرن، مرحمت شرکت بوارینوک، شرکت بخای که طول 4 سال میشه رکلام کردیم تا امروز یگان شکایت شدگی نیست. ماشیناش ماشینای کالیفرنیا، شفیراش هم شفیرای به نهایت خوبه. با شما رقم هایی که موندگی مراجعت کنین رای سفید. حتی من شنیده بودم که در راه و در کوچه ها نو ترسیده در روی شما دشنا میکردن، شما خاموش بودید. بله، به حد حالتهای دردآور بود، به خاطر که هم از نزدیکان شنیده بودم. حتی بود لحظه که یک چند دوستام گفتن که با وی نگرد، وی با یوشیش شوهرش داشت، چون که میدونن که به کدام سبب چه داشت. و بود حالتهایی که به کارخانه میدرآمدم یا که به یکم جا میرفتم، انا همون چی میگن زنان میشینن کو یک جا، میدونستم که در برای ما گپ زدستم. من میدرآمدم همو موضوع گپ زدنشون عوض میکردم. من میدونستم خیلی حالت را. باز حالتهایی بود که در راه میگذشتم، انا هموای میگفتن، خب میکردم. به خاطر چی؟ به خاطر که خب میکردم که میگفتم از اگر من گپ بگم من زیادتر غمگین میشم، من زیادتر میرنجم. حتی بود لحظه‌ای که در اینستاگرام برای من مینویستن که اگر تو دختر خوب میشدی، بود هم خیلی حالت بود که نویست آید چی نویسندگیم بودن، آید رکلام نویسندگیم بودن. بعد من نرخ من گفتم با اینقدر قیمت میگیری؟ بعد من گفتم که خیلی مقصد ما مهنت کردگیم به همینجا رسیدگیم، نرخ من همه خیلی خواهین. گفتم گیرین، نه خواهین، مجبوری نیست، هستن آدمایی که شما رو با رکلام میگیرن. و گفت که جدا شدگی نیست، جدا شدگی اینقدر نرخ قیمت گفتستی، اگر جدا شدگی همین چه یک نمود خیلی استزاد چند سال پیش بود، خواهی 4 سال پیش 5 سال پیش بود، دپی سخت زد. بعد جواب ندادم، راستی جواب ندادم. ای بن یک هفته گذشت که هوای نویستگم اپای فراموز نمر کارتاتون اومد می پرتاین. گفتم برای چی گفتم سبب. گفت که من شما را به حد رنجاندم. گفت گفتم آخه ما گفتم ما یکم چیزی منشون رنجیدگیم. گفتم در نصیب و تقدیر من همه خبر دارم. گفتم آیشون برای چی برنجم؟ گفت که من همون زمان گفت زنم ایما قرار کده رفتگی بود. گفت من فکر کردم که همه زنها همه خلن. بعد یک جای دیگه دم شتگی بودم با یک اکتریسای دیگر، شتگی بودم با یک کامراچی جنگ شدم. همون کامراچی درون گشت گفت که طریق تعریف میکنن اگر دختر خوب میشدی مقصد زندگیت ویران نمیشه. در همون جنگی که ما رفته سادم همه گپ مرا خاموش کرد، هم خیلی خب کردم و هیچ نگفتم. و به همون دو خودش یک کمک آرام میشه و بیا بخشش میپرسه که ما مقصد شما را رنجاندم. او را با میگه که ما که زندگیم همه خیلی بود فکر کردم که همه زنها همه خیلی، لیکن با مرور زمان علاقه مردم باز دوباره چگونه که از پیشتر بودن ما را زیادتر قبول کردن و انا همون دشتنامه و سخنهای قبیح که در کامنتری ما بودن حاضر دیگر نیست و همون فرهنازی که بودن دوباره ما را قبول کردن به خاطر که دیدن که مقصد حقیقت ندارد. اگر حقیقت می داشت ما تاجیک مردم اگر حقیقت یک نفر را یابیم تا آخر میزنیم از پشتی و هم خیلی هست مخصوصا مردای همین تاجیک اگر یک حقیقت بیان تا وقت کس باید پس زنان و خداوند همه خیلی ماده آورد که هم امتحان کرد و دوباره هم زندگی آباد داد، هم فرزند. برای من همش حاضر خوب است. گذشته صلوات. زنی که در اینترنت است مردم اونقدر با چشم نیک نگاه نمیکنن. شما همچون یک زنی اویله‌دار که شوهرتون رو دوست می‌دارید، فرزندتون هست، به همین گونه پاسخو چی جواب گفتن می‌خواید؟ اکای رستم، من از همین نفرانی که در اینترنت هستن خواهش میکنم که 5 رو برابر ندونن. ما رو با آن همون بلاگرهایی که با آن همون
девонагию ба видеоҳои рақсу бозиву чӣ мегӯянд нимбараҳна либос мебароянд, моро баробар накунанд. Кори ман аст. худованд ҳар касро ба ризқе ба худаш бандар ки офарид ризқша мета ба ҳар тариқе бошад, як нафарро духтур, як нафарро омӯзгор, як нафарро баранда ба ҳар тариқе хоҳиш мекунам ай ҳамон нафарое ки моро ба онҳо баробар накунанд, ки мо занҳое ҳастем ки оила дорем. Фақат ман рафта ҳамон кор нобуд мекунам ба хотире ки як луқма як зиндагии ман пеш равад, дасти шавҳарамро бигирам, дар паҳлӯи шавҳарам бошам, баъд фарзандамро ҳама медонанд ки дар ин солу замон агар кор накунӣ касе барои ту пул оварда наметавад ки зиндагиро пеш барӣ. Ҳамин хел аст. ҳозир агар ман дар хона равам шинам зиндагӣ рӯз то рӯз ба хотири фарзанд бояд як навигарие ки бояд ман духтарак ман дар боғча бимонам. Як нафаре ки ӯро нигоҳ мекунам, ӯро бояд пул додам дар кора. Ҳар рӯза вай ба худаш як расхоти дигар дорад. Ҳама ӯро ман бардошти марди хона партон чӣ мешава? бале дуруст. Агар ҳамин суолро ба ман медоданд, ман мегуфтам ки 5 баробар нест. Бале, дуруст. Ташаккури зиёд ки маро дарк кардед. Фараҳноз, шумо то имрӯз бо сарояндаҳои зиёд мусоҳиба анҷом дода пешкашии мардум гардонда будед. Лекин як сирро мардум намедонанд. бо кадоме аз онҳо ҷангу ҷанҷол кардаед ва хафагиатон то ҳол аз байн рафтааст? ман рости бо ягон нафаре ки дар соҳаи санъат ҳастанд то ҳол мо гапамон нагирифтааст ва бо ҳамашон салом алейк ҳастам, рафтуомад дорам. бисёрашон қатъи рафтуомад надориму дар ягон ҷо бинем, агар дар ягон чорабиниҳо дар ягон ҷо салом алейк ҳастем ва то ҳол бо ягон нафаре ки дар соҳаи интернет ҳастанд кӯшиш накардам ки ранҷонда бошам. Гапатонам нагурехтааст? Гапамон нагурехтааст. Агар дигарон аз паси ман гап назананду маро дӯст надоранд, ман бо ҳама якам, барое ки акай Рустам интернет як ҷои муваққатӣ аст. Як кас меравад, як каси дигар ҷояшро мегирад. Як кас меравад, як каси дигар ҷояшро мегирад. Ягон таймо то абад ҳамон нафаре ки дар тоб будем нестем. Як замоне нигоҳ кунем барномаи Медониёна ки Фараҳнози Медониёна мегуфтанд соли як чанд сол пеш онқадар дар ана ҳамон авҷи шӯҳрат буд ва имрӯзҳо бинед ки бо як каси дигар мебарояд, бо аз пайи як каси дигар мебарояд. Ҳамин хел ҳаст. ҷое нест ки бояд якдигар хафагӣ кунем ва кинагирӣ кунем. Ман ёдам омад ки замоне ки дар ҳамин бозори интернет фаъолият мебарем, дар дунёи интернет фаъолият мебарем, мусоҳиба пешкаш мекунем, пеш назарам Зулайхо Маҳмадшоева омад ки бо як қаҳри ғазаб ба идораи мо омада бо ман ҷангу ҷанҷол карда буд. ғайр аз ин бо Софи 4-1 ки ба ман занг зада ончунон гапҳои қабеҳ гуфта буд. Баъдан фикр кардам ки онҳо гунаҳгор нестанд. Дар он ҷо анамон сарлабҳа мегӯем, сарлабҳа гунаҳгор буд ки ба иссати нафсашон расида будааст, вале баъдан боз мо дар чанд ҷое вохӯрдем ва аз дилашон баромадааст. Лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки баъзан хатогии мо онҳоро ғазабӣ мекунад. бале ҳамин ҷои интернет як чизе ҳаст ки мо дар ҳама ҷо вомехӯрем. ҳаст ҳолатҳои бисёре ки вомехӯрем, хафагӣ дар кор нест. Ман фикр мекунам фақат як гапи хуб гуфта буд яке аз онҳо, мо одамои кинагир нестем. чизе буд гузашт гуфта буд. фикр мекардам ки ҳозир мо рӯбарӯ ҷангу ҷанҷол мекунем, лекин ҳамин гапаш барои ман кифоя буд. бале. Ташаккур. Фараҳноз, шуморо ҳам ғайбат мекунанд? ҳаст нафаре ки дар ҳоло дар интернет нестӣ, аз пасат ғайбат мекунанд. ҳолон ки бо дар интернет бошӣ, аз паси меган аз паси подшоҳ ғайбатай, аз паси ҳамамон ғайбатай. Лекин мо беғайбат пеш намерем. ана ҳамон ғайбатай ки мо пеш мерем. бигзор бикунанд ғайбат. Ман шунидам ки роликҳои тарбиявии шуморо ҳамон дӯстое ки бо шумо намакхӯр ҳастанду дар як ҷо менишинед, ҳар гуна эрод гирифта, ҳар хел гапҳо ҳам гуфта буданд. ин чизҳо ба гӯши шумо намерасад? ҳар рӯза. ба мо ҳам мегӯянд? ҳар рӯза дар рӯмон ҷон меган, Фараҳнозҷон, ҳамаи гуна сухан ҳаст. ҷони ман маладес, ту метонӣ. бибин ҳам ай тарафи барандагӣ қабулот кардан, ҳам ай тарафи ролик кардан қабулот кардан. вале аз як ҷои дига мефаҳмем ки вай барандаи ҳам барандагӣ чакна чӣ кор дорад ба ҳамин роликҳо, ё ки баъд бисёртар чира меган вай ғайри касбияй наметона дар ана ҳамо эмоцияи ҳамин чиз даромадан наметона. ман аҳамият додам аксарият ҳамин гапҳоро нафароне ки дар театр мақсад ки дарс меомӯзанд ҳамонҳо гап мезананд. фикр мекунанд ки дар дунёи интернет фақат онҳоро бояд мо биёрем ва онҳо дар нақш бошанд ва дигарон ба мисли онҳо баробар шуда наметавонанд. ман аксариятро аҳамият додам скриншотҳояшро ҳатто роя кардагиянд ҳамон нафар корманди театр ё ки аз ҳамон дунёи интернет, аз дунёи театр бохабар. акай Рустам,
муҳим доштани диплому муҳим ана ҳамо солҳои зиёд дар театр хондан нест, муҳим маҳбубияте. ҳаст нафарое ки дар кадом давлатҳое рафта хондагиянд, чандин дипломҳо аз соҳаи интернет доранд, вале мардум қабулашон накарданд. ман медонам ки ба ё касби ҳастам, ман ҳунари онҳоро қадр мекунам, барое ки онҳо меҳнат карданд. вале онҳо моро қадр намекунанд. бале не ки мо мардум моро дӯст медоранд, қабул мекунанд, маҳбубият аст, муҳим маҳбубият аст. ман ана ҳамон ролико ки як аввал санҷидам, як ролик партофтам ки мардум маро чӣ гуна қабул мекунанд, аз дур аввал тамошо кардам ки маро мардум қабул карданд. ҳолон ки ман ғайри касбӣ ҳастам, шояд натавонам асодаш баромада. баъд бубинед, баъд аз ҳамон роликҳо мо бо акаи Садои умед ки ду филмро ба навор гирифтем, як филм як қисмаш аллакай баромад, агар тамошо кардагӣ бошед. бале дидем. ана ҳамон қаҳрамони пасии парда бениҳоят филме дар сатҳи олӣ баромад ки мардум бениҳоят нағз қабулаш карданд. ва дуюм филм мо ки мумкин як ду рӯз пас пешниҳод шавад, мӯъҷиза, ва насиб бошад, худо хоҳад рӯзҳои наздик бо як филм номаш мӯъҷиза? бале, беҳтарин ном. ба рӯзҳои наздик худо хоҳад як филми дига бо номи Фараҳноз дорем ки дар он филм акаи умед бениҳоят заҳмат кашида истоданд. фақат нагӯед ки аз зиндагии пурраи шумо сарчашма меёбад. пурра не, аз ана ҳамун занҳое ки мисли ман дар гузашта чӣ гуна азоб кашидану баъд оянда тавонанд ки ба худашон умед диҳаду ба худованд такя кунанд, ба пеш раванд. барои ӯ занҳо бесаброна интизор мешавем ки ман фикр мекунам баъд аз ин филм тамоми занҳое ки парчикаста ҳастанду худро танҳо эҳсос мекунанду ноумед ҳастанд, баъд аз тамошои ин филм ҳамаи занҳо бояд ба по хезанду дар болои сари фарзандони худашонро танҳо эҳсос накунанд. ман ташаккури худро ба акаи умед ки Садои умед мерасонам ки дар ин филмҳо махсусан маро интихоб карданду дастгирӣ карданд. ташаккур. Фараҳноз, дугона доред ё ки вақт надоред? дугона дорам. рости ман дугонаи зиёд, чӣ гуна дугона дорам? дугонаҳое ки як салом алек ҳастем ва сахт наздик нестем, вале як дугонае дорам ки зиёд дӯсташон медорам ва дар ҳама чизҳое ки буд ба наздики падарашонро аз даст доданд. имрӯзҳо ман ҳам ба баробари ана ҳамон кас ғамгин ҳастам, дар ғамаш ҳамшарик ҳастам. худо кунад ки сабраш бидиҳад. ташаккур. Фараҳноз, бисёриҳо ақида доранд ки бемард зиндагиро пеш бурдан хеле барояшон осон аст. шумо ҳамчун як зани шавардор ҷавоби ҳақиқиро гуфта метавонед ки бемард зан зиндагиро пеш бурдан метавонад ё ки азоб мекашад? азоб мекашад. мегӯянд ки сояи мард буданаш худ як давлати бузург аст. чаро? ҳарчанд ки агар зан нисбат ба мард даромади зиёд дошта бошад ё ин ки ҳазорҳо чизе бошад ки аз мард болотар бошад, вале мард агар набошад, зан қанат надорад. мо қанатмон, обрӯмон, ҳама он чизе ки мо дорем шаҳсутуни ана ҳамун хонадони мо, ана ҳамун як фундаменти хонаи мо, ай болои сари мо ки ана ҳамун криша мегем ё ки чиз мегем, ҳамаи мо мешавад мард. пушти паноҳмон, такягоҳмон, ҳамаи мо мешавад мард. вақте ки зане ки аз хонаи падару модар омад, ҳамаш ҳамун дугонааш, модараш, падараш ҳамаш мешавад мард. бе мард зиндагӣ кардан умуман маъно надорад. барои чи? ҳатто ба он зане ки фарзанд дорад. фарзанд нигоҳ мекунад, тарбияш дигар мешавад. вақте дар хона дигарон падарашон якҷоя бо онҳо зиндагӣ мекунад, аз онҳо алоҳида аст. вай ба худаш ҳар соле ки вай калон мешавад, ба худаш суол метавад ки чаро падарамон бо мо нест. ман аз таҷрибаи зиндагӣ ки ҳозир мо дорем, духтаре ки ман аллакай раҳгардон аст, ҳар соате ки ҳамун падараш омаданда мегӯм ки дадаҷонат омад, мегӯм меда дада ин дарамха рост места, ӯро пешвоз мегира, механда, дар қичоқаш хов мекуна. вақте баъд мара як тараф мекуна, ҳамуда мечаспа. ё ки бигӯм ки телефона биёр дадата занг зан, ай ҳама ҷо мера телефона меёра ки зангаш зан. видеовизит мекуна, ӯро мебина, ором меша, баъд хов мекуна. ҳамин ҷо ман хулосаам баровардам ки маънии зиндагӣ якҷоя будан аст, барое ки худованд моро ҷуфт офаридааст. ба ҳамин хотир зиндагӣ бемард ҳеҷ маъное надорад. дар идомаи суҳбати шумо як гапро гӯям. як духтарак ошкоро қисса кард ки вақте ки зиндагӣ доштам бо шавҳарам, ҳама рӯза дугонаам ба ман менавиштанд, занг мезаданд ва ба онҳо қисса мекардам, дар дил мекардам ки шавҳарам мара мезанад, дӯст намедорад, дер меояд ба хона. онҳо ҳар рӯз ба ман мегуфтанд ки ҷудо шав. мана бубин мо ҷудо шудем, соҳиби хона, мошин, соҳиби ҳама чӣ шудем.
وقت زمانی که من به گپی اونها رفتم و از شوهرم جدا شدم، مدت 7 سال میشود نه صاحب ماشین شدم نه صاحب خانه، چون یک آواره پر شکسته گپ شنو. میدونین اصلا مهم اکای رستم چیه؟ وقتی که خانه پدر و مادر میره، خانه خش تبار میره، خانه یا نزدیک میره، از همه اساس تلفن میگیری. من رسیدم داداش، همه مردم با چشم نیک نگاه میکنن، بالاگذاری زنی شوهردار. من مقایسه کردم که زمانی که من جدا بودم، یگان جا که میرفتم خجالت بودم. حاضر هر کجایی که مرا دعوت میکنم با سر پر میگم که از به من شوهر ما پسم اجازه تیان میرم، اجازه نتیان نمیرم. یک برای زن فخره، برای یک زن فخره. من احترام دارم به همه مردها، احترام دارم به او زنهایی که مردانوار در پهلوی مرد خود میستند و با من احترام هم میگذارم برای آن زنهایی که در حقیقتا تنها هستند و فرزندان خود را برای راست قولی و راستکاری تربیه میکنند. تشکر. فرهنوز ما از شما یک غزل، یک ترانه بسیار هم دلنشین انتظاریم که در فرجام برنامه به تماشابین ما قصه کنیم. سلامت باشد. ندانم این چه دور چه زمان است، همه مهر و محبت در زبان است. نباشد مهر در قلب برادر، خصومت در میان خواهران است. نمانده باوری در بین مردم که یار 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 دیگران است. به کنج سینه پنهان کردن راز بسا مشکل و هموار گران است. منم حیران اشخاص توانا، به کار خیر او ناتوان است. به دست پیر بین شیشه می، مقام او فرو از کودکان است. زمان و دور خود عیب ندارد، زمان و دور خود عیب ندارد، همه عیب آدمان است. همه عیب آدمان است. عجب معنی زیبایی. تماشابینان عزیز، این بود فرجام برنامه اووزه در کوچه بیتوزه. مهمان نشر برنامه ما بودند فرهناز طاهری، دختری که در اینترنت همگی رو شاد می‌سازد و با برنامه‌های جالبش همیشه ما رو خرسند می‌کند. بار دیگر از فرهناز عرض می‌نداری بیان می‌کنیم که مهمانی ما شدند. تشکر زیاد برای شما که قدر کردید، دعوت کردید. برای تمام آن نفرانی که مرا قدر میکنند و دوست می‌دارند، پیروی برنامه‌های من هستند، از همه شما می‌ندارم. سپاسگزارم. شما هستید که ما پیش می‌رویم. انا همین قدر کوشش‌هایی که من میکنم، با انا همون ماندگی رو حس نمیکنم و با که مادر هستم، برابر همه این کوشش میکنم که با شما باشم، برای که شما هستید که من پیش میروم. خب دوستان عزیز، میتوانید که انا همین سیلکه که میگذارم کانال من هست، درآیید ابونه شوید. از این پس همه ویدیوها، همه نمود برنامه‌های نو با نو را میتوانید که تماشا کنید.